Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere tubaramutse amaro y'Imana tubaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro kuri Narcisse Hope Ministry TV. Tubipfuriza amahoro y'Imana. Ni Prote turakingewe ngarutse muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira kuri uno munsi. Twatugarutse twese twiteguye kugira ngo duteramane namwe muteramane natwe muri uno mwanya w'umunezero guhimbaza Imana. Mubona neza ko ntagarutse jenyine ariko ndi kumwe na gwagwaruka rusanzwe bateramisha. Uno munsi nibo turi kumwe, reka batarika ibiganza kugira ngo turamukanye namwe mutarika ibiganza mubaramutsa muri ko muradukurikana muherereye naba tuza kuba turi kumwe uno munsi. Ariko kandi duhikaze wari rya mbere dukurikiranye ucufisa ndakuri subscribe kugira ngo uyandikishe. Ariko kandi iyo wari umaze iminsi uri kumwe natwe cyo gukurura kizi, andika muri comment twere ko turi kumwe kandi uhikaze bano bakozi b'Imana. Suko none niko yabimeze. Kuno munsi rumwanya wo guhimbaza no gutazira vora tuyire kure tuyishikirize ndende ya Martin. Mwaramutse Martin. Meze neza. Ako kacu ikumenga za kumuhimbaje. Urashobora. Yeah. Umeze neza. Uje witeguye? Ngaho rero fata vora twagiye.
shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifa.
kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitasema ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, na nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitasema ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe.
reka tubashimire mwebwe mwese twateramanye muri kano kanya keza ko guhimbaza no gutazira ndazi ko twagiranye ibihe byiza turi kumwe n'umwami Yesu tuba aturutse nta bundi buruhukiro dufise nta n'ubuhungiro dufise dushimiye mwebwe madukurikiranye ariko kandi dushimiye na runo garuka turi duteramanye reka tuduze ibiganza tuvuga tuti naho ubutaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.